Kurumzari TOMTV के The Morning Talk Raising the Voice मेंग ताबिरिबा क्वाइपुना मपो अहान मक्तदा तराम नौसरी ngasi imfan da pongba tongan tonganba pauses singi ahan balai maida kari karamba pauna mapung ne yawbagi habadu punna yemunasi ahan bada lamjing ba times National Deworming Day pangthok hogdokre afaba angang semsi hairabadi afaba kunai oiba tai haiba pausina lamjing ba times kidi mapung oiba pawri China da coronavirus na siba chatuka kuntha ka taruk sukre more da paikhaliba section thorang sing yengchin kre haiba pausi su lamjing ba times ki mapung oiba pawri mathang da lamjing ba hospital and the Medical Research Institute sangakre lengang na tawbang ngamdaba thabak lamjing ba group na tawri atopa paw madana mairoi singda kosemna yaifa faujin pirakle oza singna khongjang hantokpiu haiba pawsna lamjing ba times ki mapung oiba paw oiri mathangda ireipa Assembly Constituency humpugi Integrated Finance Photo Electoral Form khre haiba pawsna ireipa ki mapung oiba paw oiri mairoi sing victimized tawbe yaroi khudakta sang class sang naina tawgadabani lengang na kaurokpa meeting da themlaga thadorokani haiba pawsna ireipa ki mapung oiba paw oiri atopa paw madana Assam Rifle की पर्सनल अमदगी WY टेबलेट फाक फारे हैब पावसना इरेपा की मपुंग हैब पाव ओइरे मथंगदा सनालेपा डिस्क्वालिफिकेशन लो सेमलिबा इंस्टीट्यूशन सिंग इकाई खुमनबगी तंगाई फदब लै सुप्रीम कोर्ट ना स्पीकर दा थारकेबा मतम लैथोकप याय हैब भारत की लो मिनिस्टर रवि प्रसाद ना फोंदोकपा वाफम असना सनालेपा की मपुंग हैब पाव ओइरे मरगी अपन वोटर मसिंग लाख 13,000 सातुका निफु अपन यौरे हैबा फाइनल इलेक्टोरल रोल फॉर्म की पावसिसु मपुंग हैबा पावरी असम राइफल की पर्सनल अमदगी लुपा क्रो अनि गा पॉइंट कुंथ्रा रोंगी WY टेबलेट फारे हैबा पावसिसु यावरी अतोपा अमदना लुहोंबा नुमिता निंगोन पिबा गाना मथेन सानखिद्रे हैबा पावसना सनारिपा की मपुंग हैबा पावरी मथंगदा फोनफम Manipur की disqualification की वाथोक मेन यौखरे disqualification केस तपथा लिबसी यंगसिनना बा लो मिनिस्टर द खंगन खरेबा पावसना पोंगना फंगी मपुंग पावरी अतोपा पाव अमदना प्राइम मिनिस्टर ना अवांगनोपोक की लालोब सिंबो महौसा की पुंसीदा अमुक हलकनबा अपील तौखरेबा पाव यावरी सेकेंड हैंड की फिरोल युमद योकपा सांगा China dagi purakba posting na corona virus sandokte haiba head minister L Jayantkumar की वाफम सु यावरी अतोपा पाव अमदना Lamjing ba group ki hostan hangdokre constituency humpugi integrated finance photo electoral roll form kre asil asigi apun voter lakh 13,000 toy satu ka nifu apan oire have pawsna pona fangi mapung oiba pawri mathangda Shanghai Express Boro Accord Assam da santi gi yening hulalle haiba Prime Minister Narendra Modi nangarang Assam da lakki bagi khongsat asina Shanghai gi mapung oiba pawri final electoral roll photo electoral roll Manipur की voter लाख 13,000 सातु कनिफु मापन सूरे हैब पावचि सब मानना संगाई की मपुंग ओइब पावरी अतोप पाव मदना कोरोना वायरस असिबा मसिंग सातु का कुंथ्रा निपान यौखरे हैब पावचि यावरी असम राइफल अमा जवान अमा लुपा करोड़ अनि हेनबगी ड्रग का कोनना फारे हैब पावसना संगाई एक्सप्रेस की मपुंग ओइब पावरी मथंगदा हुएलन पाव अवांग नोपोके लालावसिंग खुलाई थादोक्तुना खुनागी स्टेंड तिलकपा मतम ओइरे हैब प्राइम मिनिस्टर मोदी वाफम असिसु होलम पावगी अहानबल मपुंग ओइब पावइना फोंगले कोरोना वायरस के सेक्शन थौरांग लौखन एजुकेशन डिपार्टमेंट द खंगन खरे हैब पावसिसु यावरी अतोपा पाव मदना ngari namnanaba asobo machine puthongnaba process loire Surendranath haiba pausisu yauri atopa amadana Manipur gi integrated finance photo electoral phongle sumthok sumsingi thabak makhat tana sathaba yagani haiba Ramanandagi pausisu helam pawgi phong pawri mathangda Cell Express CAA na Assam amadi awang no poki miyam da kariguma makhangi saitheng amata piroi haiba Prime Minister Narendra Modi gi wafam sisu isel gi mapung oiba pawri medical professionals singi tare suba sahi gi conference loisin khre asengba miyoi bagi seba hairagadi medical profession asini haiba hoi education minister Rajesh Sangwi wafam ko toduna phongli atopa pawmadana के भवानंदना राज्य सभा की MP मखा तान ओइरबा याय हाइबगी वाफम सिसु यावरी AR पर्सनल दगी यामलबा WY कमांडो ना फागत
pausna Steel Express ki mapung oi pauri aroi bada naron gi thodang khunai gi afaba thok tawda punin thok gi wakhalon leiraba tada Manipur khunai na hena mangchin thana sakhot kani haiba karam samna lamjing bahostan changa bagi thongda phongtok ki pausna naron thodang yam pung oi pauri parikha thagadoriba mahiro sing khanbiduna oza sing strike hantokpiu sarkar na su oza sing yanana ba purana hona bi ba koseng gi wafam asisu yauri atopa pawamadana Assam Rifle Personnel ama Imphal Mori lambida commando na yamlaba WY table ka konana fare haiba pausna taron thodang gi mapung oi paw oiri asi Imphal da pongba tong paw se sing asigi marui ba paw sing amadi ate atopa paw khargi matang da khanana ne wida mak ekhoi gi studio da lengsinduna lebiriba si POKNAPHAM paw se gi editor aiga aribam Robindro Sarmani aiga bu taram noksari Thagatsen aiga ngasigi tong paw se sing da mapung oi na sum hangana yengba ya ba pausing marakta disqualification case si amona law minister na yengsin view haibagi parliament da khana ki wafam si khoina mapung ba paw oi bi ai atopa amadana khoi prime minister na ngarang si Assam da laaga knowledge ki oi ba laloba sing shanti gi sel da halakna ba hona haningi haibagi boro accord ki nungai ba phongdok ki bagi lakpagi paw si su yauri atopa amadana coronavirus ki case si akoigi second gi furit kumba ate taisa sidagi sandokte habagi wafam adagi final electoral form gi wafam si mayam si aiga yauri adubo mayam sigi maraktagi ahan boina disqualification ki case si bharat ki oina di yamna maru oiba wafam mo isale state asida su akoigi congress ki MLA kharagi wafam su leiri aduga mem congress ki MLA oina karaga wasak lauding da BJP da yakshin khibagi wafam su leiri Tamil Nadu da akoigi chongshin khibagi rajniti ko mayam ma di hosiksi bharat ki oina di leiri adubu ngarang parliament da khana khiba disqualification case ki wafam si ega akoina kamaina nei na biya kitang habi maruina kogi augiba January tang konma thoida Supreme Court na pigiba rai maduni ngarang mapungoina puthone na yibu potse ada ngasai Supreme Court na haigi busi akogi masasu political party amagi member oiba speaker na akoi quasi judicial oina thabak tawbase chumibra chumdabra haiba parliament na khanau haibagi wafam ni Supreme Court na haigibu Supreme Court ki kanugi wafam de masi kogi Supreme Court ki retired judge gumba High Court ki judge gumba na lusingba independent body amana sumba defection ga mari leina ba casing se paihening bagi paihening bagi wafam ni amadu law semdok tadi ya ponte ngasai anti defection law se semata bani adana sage sige tau haiba makti natte Supreme Court ke Supreme Court na kanoda directive piba natte moigi observation ama moigi kano amba sum hawdokpaduni adugi wafam duni ngarang khanari se ada DMK gi su 2017 dagi speaker gi tribunal da thangat khiba disqualification ga mari lina wa case hoji pawbo lokatte kogi assembly gi tam lo sil lakadori sahi ngai se le haibigi potuni tawreise akogi sisu 2017 da thagat pa akogi honorable minister si minister oina wasak laugiba nongan bada congress ki MLA kharana mahaksi kanogi 10 schedule ji violate tawre aduna masi disqualified to biu haidre speaker ki tribunal da thagiba madugi do laukhallakta badna sum tawdagi high court ta muk chatpa high court na haiba speaker na kano tawbasida aikoina kaimda haigam de highway de masi speaker gi sisu akogi institution ma oibani na institution amada haibasi ngasai magi ijat sanman haibam leibani na haibadu ngamde haide tau haide high court na amai observation dadi kanogi honorable minister Sam Kumar si adu tawi ada tawi disqualify tauba adu taw the 10 schedule attract tawi loi hai tawi musung ma disqualify tauba dau ne haibadi
High Court haidi ana speaker na ware ba laudana leibo sida court na kaimta haibu ngamde na taagi bani High Court adu matungda SLP mamu kanoda Supreme Court thabani Supreme Court ki tang kuma thoi da lauthok ki barai du dana kasagi speaker ki da leiba mogi petition se darkhas se masigi matang da speaker na tawham thokpudu kogi court ki order si phangba sayul mari ki manungda tawbiyo haibani ado akoi tangmari da final hearing tawre hojik rai si reserve toro thamni ado final hearing tawrisi Supreme Court ki sayul mari ki manungda laukhalu haina pirakhi madudi directive ni madugi matungi na tawribra natragana speaker na magi tribunal sina sumana laukhalakpa mai thabak amu oi mai khongthang oina tawribra haibagi kanusi sapsabati koi sini sini ja haibadi subode haibu ngamde bamdi ore speaker na sumai kanu tu natabida bagi tawum to to se bor mabdi aduna koi masida adunia ta ne hairu budi yate adu rai mudi ama borso morsu akogi ikoi kuidin lakanen thase ada yamna akogi nungai triba haigadra akogi Manipur ki praja moina mamdi ai Manipur ki praja ni Manipur praja moina nungai tabudi sigi matang se parliament jauna khannarak pa khonrak pa tawu se mabang su akogi speaker ama Supreme Court na kau ki bagi contempt case ta pharaga pubagi kanom su lei thok su leki ama su lei ye maduna sagi bada disqualify tawba Congress ki MLA taret tawba tawdu Supreme Court satpa Supreme Court na disqualify tawba maram sade hangat lo aiba speaker na hangat taba hangat tawdi sagi court ki hukum inde court ki order comply tawde contempt lakpa contempt la amna masadu court APR taw haiba tawrak taba madagi tawra pharaga pu ki bigi potuni da ojiki ama mamang to adu su nungai taba thawdo omni na koi gi ana andagi matang simsu koi gi parliament jong ka koi gi case amadagi parliament afobodo ri phaba adu sigi kanu su dadi hoi sina maram oraga husiki anti defection laws yam kalli karim kan yam kalli karim kan da maya yaudaba kai dong to bugumba toe aiga yam senge aiga sigi sida marak sida akhoi state la sigi oina sidagi haugraga su parliament yaubagi phibam sida tang akoida nungai taba natragana kitang keno tawba oiraga su Bharat ki oina yeng kanda di aina laksaningi se sini anti defection law 10 schedule se yam kalli kayung kanda na maya yaudaba kai dong do tawi haibo sini aina laksani je ko masi akanba matam punumakta akanba ain amoina leina ba kayumba parliament na akogi Manipur gi sidagi semdorok pa thobadi madu Bharat pumbagi oina kanaba mu oigani haina thamjaning mani aiga aina ta haningi su sam mana aiga maram keno akanda akhoi stegi hauki bo oiraga su Bharat ki oina leiba disqualification gi 10 schedule si aiga na husik thambi bodo aidi maya yauda ba kai gumba oire habadu thokta na bagi namakta akoi kai gumba khara di to matam punamakta tangai fadaba lei habagi wafam duni aiga yam nungai se aiga atopa paw amada ngarang si Prime Minister Narendra Modi si Assam ki Kolkazar da laktana akhoi Boru Accord ki matang da nungai ba phongdok pagi saruk ya ki loina na Prime Minister na phongdok ki ba wafam singi manung da awang no poke la lo wising si mahusa ki punsi da amu halak na ba appeal tawkre habagi wafam si ya mayek seng na tongan tong pau se sing da yauri ado Prime Minister na hari wafam si ekoina kamaina nei ne bi maram di awang no poki lamdam mai si la lo bagi irang leiba jaga sing oiba aduga maroina state asidi la lo bagi irang leibani na Prime Minister na thamni wafam se ekoina kamaina nei ne bi aduga ma ki wafam si ekoina lumna loba yabagi mathau tabra do iga kita thambe basi ten takna dangsum panjani mum lei hogi ba sahi
tara mari mga muksuram madra sida akogi matamdro leramba akogi governor sina 26 January gi tara Independence Day tara akogi wangang boda akogi Manipuri lalhauba singsi mapan thupiro wari sasi haidana baton tau bai tai invite tau bai tai madudagi lalhauba amana yes tawudu condition khara thamme adu condition sing do government ki mai kai degi fulfill taw bungam dabnina adum hujiki wari sabagi kanose atum leigite ada huisu wari saning ba kangbu munadi sai asam gi lalhauba yam kanba alpha wari sai tawimusung boy su wari saning da ba action tokna hujik alpha independent na leiri ari somda kangbu magwari sabdu su loshendri aduga alpha independence su wari sa nabagi gamena hona basu lei dade amarom kanogi koi boro gi si yam sabu mai pakum boy government ke india government ke masi ahum lak su boy na handak peace court se sign tawna dana moi kadar lising amaga chatu khara henba surrender tawi yam sauba kano mani handak gi se dana ngasagi kokasar da kogi peace laani hai bagi thajana baduni adu krai bhoba karo to wote ke hai badudi chapchana guarantee to uding ampote aham ba ni suba ahum suba mathang ekor si lak bane adu surrender tawtong lakudo ama tawre ama heta lehoba ama heta tawba adu hoisu sigi kangbu si tawgor matungda inau no ba mu tholo ya ni ngai leponti pamdi moigi demand da state ki demand am yawo do hadak pudi tu ek tok reko hana di moi se state assembly ki demand ne adu hadak ti moi badu demand do tu kharam ne adu state assembly ba ohening ba group amuso mu tholo ya ni ngai leiti ade yamna khangningai ba khaningai ba wafom amusu dai moina kadar lising amaga satuk hen baduna surrender tawu matam da loina rakhiba khulai do basing pangyam yam dabani adu khulai kai jakhra ge haiba haningai oy adu moigi khulai sing si losan gibra yonthok gibra to pada achaw wahang amadi oy criminal sing gi khutta ga sat kidra atopa crime mayam ama tawroi haningai leitabu su haningai leite ada samna harabada boro kampu ma asauba force ma surrender tawhan bangam giba gamirabu india gi thorang yam so mai pakpo mani masina atai lehuriba kashmir gi su yauri north east ki atai sida kari ithil pibangam godage haibududi yemutari aigana yam fazaba wafam mayam thambiri makata ba wafam sing naina ringai mangoi na aten break am losage break ke matungda second hand ge firol yumde yokpa sanga china de gi purakpa posing coronavirus sandokte have hen min sagi wafam loina na lamsing bo hospital and the medical research institute sanga kre lengang na tobangam da thabak lamsing bo group na tawri have wafam sing yauna tongan wafam sing naina sagi aten ba break am tang losage Anova Chahi 2020 na lakpada, Lamjingba Group na miyam da khudol tawzari, Lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited. Lakliba February tang 8 tagi hauduna, Lamjingba Hospital asi miyamgi maphamda khutsin nazaragani. Our mission is to deliver quality, patient-centric healthcare at an affordable price.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯌꯥꯋꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ब्रेक की मतुंगदा TOMTV की द मॉर्निंग टॉक रेजिंग द वॉइस द मियंग ताबीबा ख्वाइपुना मुक्पो अमुकना खुरुमजरी तरामोक्सरी मखाताना तमो लमजिंग हॉस्पिटल एंड द मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट संघाखरे लेगांग तौब ngamdaba थबक लमजिंग ग्रुप तौरी है वाफम कराम सामना फोंदोकपसी ngasi पाउसे सिंगदा मरु ओइना यावरी लमजिंग ग्रुप ना ngarang asi अखोगी सिगी लमफेनगी सरुक लमफेनगी asida मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अमा हॉस्पिटल अमा हांगदोक्तना मयामदा हेल्थ सर्विस की सेक्टर दा मतेंग पांगबा है तारे मरुएना मणिपुर के प्रजा सिंगदा अना लायंगी लमदा अचोब मतेंग पांगबगी सरुक अमोइना लमजिंग बरुक की मखादा तोंगा तोंगा हांगदोलिबसिगी मनुंग सन ngarang से हॉस्पिटल अमा हांगदोक्रे हांगथोपै थोरमदुदा कराम सा मिनिस्टर न फोंदोकपो वाफम से स्टेट असिदा डॉक्टर अहिबा डॉक्टर मयाम अमदी लेरे हाइबी वाफम से मयेक सेंगना थम्मे अदुगा मरु ओइबा अखोगी यामना मतम गो चुनाबा खुसु खुलाई वाटपगी अवाटप खरदी लई मसी हेन थम्बगी तंगाई फदबा लई हाइबी वाफम अमका मिनिस्टर न थम्बगी मान फोंदोके वाफम सिंग मनुंगदा लौखटप या वाफम ओइबा हाइतारे अदुगा स्टेट असिददी हुसिकसे डॉक्टर मारांग कायना लई हाइबगी वाफम लेरगसु यामना मरु ओइबा अनाबक यामना कन्ना नारक मतम लायंग बंगमदब मतमददी अखोई स्टेट असिदा इक्विपमेंट लेते मदुगु खुसुखलाई लेते हाइबे वाफम से हे थोपदों तौरी एगा कमाइन थमिदिंग सुमे कनोगी आई खुदम उमतंग हाजिगे जेनिम्स हॉस्पिटल से मसिना जेन हॉस्पिटल ओरिंगे मतमसिदा अखोगी न्यूरो सर्जन तमो मोतिला लई आदो न्यूरो सर्जन लेरगसु डिपार्टमेंट से सही इक्विपमेंट लेतेदना मागी तौफम थोपा पांथोपम थोपा मथौदु पांथोपम गमदे हाइबदी बरु सीटी स्कैन न्यूरो सर्जरी की न्यूरो डिपार्टमेंट की ओइना सीटी स्कैन से याम तगमदिक दरकार ओय याम मरुओ पोरम अदु यावदि कैम तो याते अदना कोक सोए हरगा जेन हॉस्पिटल दा पुबा सोमदना सीटी स्कैन लेतबसु लेतबना सोमदा सोम तौनुदि कानन मपान दा पुबगी पोतु लाकपा अदो मदुदंग लैननबा लाउनबा हाइबताई खबर दै इनबा पेशेंट सिंगी माइकैदि पब्लिक की माइकैदि गवर्नमेंट डिमांड तब मयाम से सही कोई न संगे सीटी स्कैन दुम लैन होनो बतम दो करोड़ म खहेन दि पीबनि खरदि तांगने अदो मधु लेना मोनो तो यम कोई संगे बदो स्माइ तो मयाम से डायलिसिस मशीन है से जेनोसाल हाले मणिपुर दा डायलिसिस मशीन क्वाइदगी यानान बसे करोने मधु मतुंगदा कोना रिमसु लैयबनी हुजिबुदि लानाइ दिसु लैरे अरु गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरदसु हुजिक्ति डायलिसिस मशीन जि लैरे मसे कोई सेंटर की फंडिंग मखार तब माले स्टेट गवर्नमेंट ने हेत पुलप पुथोगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मरी मंगा दा डायलिसिस मशीन खिन मंग मोदम ने कोई मणिपुर की हुजलेब सेल तो पिम जाय जरिबो अदो स्मार्ट तौदना गवर्नमेंट की दी इक्विपमेंट दा पैसा याम थादबसे ngam mamde resource limitation oibana aduna ngam daba adu private ki oinati se sija hospital harasu imphal hospital bu harasu ade advance bu harasu harasu saukhalaiba phagalaiba kano sing di hospital sing de ngami leibu ngami se aborom da haraga khogi private school singda building phata phata sabu ngamu man laidi kaidala ke ngasagi fee je lying bugi fee lowri ba kanu se private hospital da low bu se
wang dawlati wang ese atai state su wang ambi ko adu ga su wang ai jabu wani government ki di free la ka ni khara bakai tingom to ko kharan thatana tingoi doini private ki di karo ni lawom thok tu law pada wang uduna maram orga moi di ate su pesa thada bo ngam ba su oram be ai ba aswada lamjing bagi husik la lamjing bu group ki inau no ba kano ma venture ma hai tai masi akoi hostel ma akoi manipur gi lairi ba private hostel ade private clinic sida atopa ma lamjing ba group ki musu sange ada masida masi lanai mi ma khakiri nate husiki hostel si akoi group ma khaki kano ni aduga sbai to da koi hostel private lai me su group ko ne leiba yawe ade lanai go to yawe mi ma khadana to yawe aduga mi khra punjan na ga to bu su yawe aduga tongan badi ai kanu lamjing ba sinu mana de khale sina tongan ba ma lamjing ba sina ada masida lamjing bana thuji pawki tor se ko gi miyam gi yai phana bagi kanu mu kha boida yawe moine tor ko ma se ko de mo na ai nu ji phamjari ju lamjing bagi ni adagi lamjing ba khabar phongi adagi micro finance story si mayam ma lamjing bana bogi profit khakina tabida miyam da service pi ba haiba ma khaksu mogi moto sida yaw bu to bani na atai ga yeng ro buda sigi lamjing ba hostel si kogi ana lenge thabak sida akogi miyam da khara makai di atai gi private hostel sing dagi sidana hena kitang khudong chaba hena phanggadra haibagi aigonda thajaba leitamte leijai ado hena phobusu osinu hojing manipur sida doctor ya watpu meyam leibani medical college wale bani government bati district ahum da medical college lingani hedna koi kibren wale blow ki bele re ado karigumba ngamdana sigi maikai sida sanjalakpada lamjing bo group sina sauthoraktana akogi lanai gi medical college leida chumba amtanga lingba ngamba oigadi hena phaba hena kanaba oine na khali nambu oisinu aina isoda ai kurum okay maru ena akogi state lasida laiba yam naha oiba talented laiba group ama khak haiba tare lamjing ba group si tong tong ba mioi bagi service state lasigi service kaya mayam tauri marak asida akoi atuba matamda handaki sahi sigi manungda 5-star hotel hangtopagi pandam fawa thamliba lamjing group na ngarang digi hona manipur gi mayam gi seba da health sector da haiba tare maron anai ki lamda lamjing group na miyam gi seba torokpasi yamna afaba khongthang amani masdagi hena health sector da kogi institution gumba kayumba hang bagi process gumba la agadi hena laibak faba amma oigani haibi wafam duni egana thambiribasi ega makhatana second gi firol gumba adagi yumde yokpa sanga singda coronavirus sandokte haibagi health minister gi wafam si mayek sengna yauri ngarang si kogi national dewarming gi hongdokpagi thorom minister na phongthok ki wafam sing manung da hujiksi state asida yam kanna viral chatpa haiba tare marona ayush ki guli makhak le guli si charga di coronavirus sandokte haibagi wafam makhak yam kanna sandokpadi hujiksi ayush ki guli si piu haiba demand si masing khangdana la e haiba wafam si phongdokpada minister na haisi ayush ki guli si masi laina si thingbadi nate masna phongdok tawni hai wafam si phongdok pasna marang kan hujiksi coronavirus si world gi oina chatuk ka kunha taru morom mioi lekhidre habi wafam si ega kamaina nenabe ayush ki guli hidak tu di akogi health ministry na official oina lauthokibani masi kanayen swaidaga kogi kano kharna ayush ki doctor na ka amani na ke heta tawga si phai kaina paga hebi potu nate ko ministry na health ministry na si phai na tawki bu yamna kano to wai chumongone khale tawdo madu na daba mina saga dawba sara kana masa immune du kankhala kana kano du sangdi hebi potu ni nar kana saga dabdi na tawa ana abu phana bi dakti oi daba nadingi mangda sahura ga dai immune du kankhatna ga sai virus na ingode sangmangam de hebi potu ada kano se hujigi virus se akoina lana pangana thajaba panganda khanjana ba pot leire adu ni hujigi ma hari ba second hand gi firol de yaude phote hari virus se yamna by life span se tienba
ꯑꯣꯏꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯂꯤꯆꯥ ꯐꯤꯗꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯡꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ सिगनबा अदि का आईएचआईवी कनो जुदिना मपानदा अखोगी कनोदा सेकेंड अमनी लेबुंगा मनते हाइबने मनुंग चंग्रा कांदा माना पकंदा कनबे वानी पकंदा लेबो वानी मपानदा दी मासे हेक्ता अखोगी कनोसे एटमॉस्फेयर से थम्म मतमदा सेकेंड मनी मपाने हिंबुंगा बोनते अदना खुजिकी भाइरस सिजु मागी पपुन सि तेन मनी अदुगा कनोदना हेले हाइबने मसिदा अखोगी सेकेंड हैंड की फीदुदा कमायना नप्पग यावगा लाक्तोनो हाइबे पोट तुनी यावनिंगाय लेते हाइबदो गसाई सदोपगी दुबुदे अखोगी मीटर म भावबा सदोय हाय लौरे हायने रेको गसाई फमिनबदा वारी सानबदा मीटर अमगी मनुंग सिदादि हक्साम थेंगनद्रा भावबा लौरे सिमजि याम से याम लौनगन बो पोट अमदि ओइरे सिमम सेंगे अदुगा मसे सिबसी हेंगले नाबजु हेंगले अद कनागुमना अमुक सिंगरी से मसे 1918 का दायदा कोई स्पेनिश फ्लू है ना भाई हम साथी बम तो ही माले में मीस मिलन दे सी हिबा अदु की कनु तो हंजलक तुरी जाला कका हाइबा की पोट कसु हुजिया हाइनर तबनती या खनर तबनती वायरस कनु के कोई वैक्सीन पुथोकना बा होनै हुजि फाउदी ओइद्री अदना सी मरकसिदा अतै अतोप मयाम अमदु सदोरे इंडिया को ले फोबो हुजि फाउई उना अहुम देना कनु फंगद्री नाद्री अदु नारें खलसे अदगी अखोई सि चीनागा थंगरिबा म्यांमा सिगा अखोइगा नसाइगी इहांग हांगबा इफाव फाउनबा जगा लैरिबा अखोइ गाइतन सु तौनरिबा पोट सिदा संगजलकपा अदगी चीनागा अरुणाचल प्रदेश का थंगरिबा अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट योखलकपा याबगी पोट लैबा नेपाल यौरइबा नेपाल दगी संगकपा याबा पोट लैबा सुंबा अदगी अमुकसु पाकिस्तान गुम्बा बांग्लादेश गुम योखलो सिगी पोट मयाम अमा किनिंगाई उबदि लेबा अदु मसिगी कैनोसी हौजि फावबगी ओइना लेदोसे अखोइ सेक्शन बसिनेबा हिदाकसु लेते अमसु लेते नारगान हॉस्पिटल थमगा लाइफ सपोर्ट तोरगा सागी कोर्स लुहेंगरगा नाबगी कोर्स अनाबगी कोर्स तुमा नसागी लोक लाहे होइसु मागी मतम हेदुम ना लेगदु नतमिना माई मतम दि लेजे मतम दु लोइबा अदुगे लोदिङै मरक्तुदा आइगोंदा अतै अतै कनो कॉम्प्लिकेशन थोक्तनबा से कनोगे अखोगी हार्ट करिदा अमुदा सोलक्तनबा सपोर्ट तौरगा सुम कोई थम्बदुने होसाना थमनिसे लाइक फबदेगा स्टेट असिदसु हुजि फबदेदि कोरोना वायरस ति लेट्री टेस्टबुदि थारे अदुबो स्वाइन फ्लू ओइरमे हाबगी रिपोर्ट बाने हजना सेक्शन बगी ओय हनिया लेते सेक्शन बगी तंगाई फदबदि याम लै एगा मतम से लोइसलक लोइना अरोय बोइना खगे फाइनल फोटो इलेक्टोरल रोल फोंख्रे हाबगी पाउसे लोइनमक अयाम पाउसे सिंगदे यावरे मणिपुर की ओइना वोटर लाख 13,939 साटुका 94 सुरे हाबगी वाफम मोक लैबसना मरम कांदा मिसिंगा वोटर मसिंगा येंगना कांदासु खोइ हुजिक्सी लाख 13,9 यावसलाबनिना मसिगी पोसिना देगा कदाइदा अखोइना लाखदगे हाकांदा इलेक्शन दा ओइबे नत्रगन मिकोक थीबा हाइबसिटी स्टेट असिगी ओइना चाखो थौरांगी बेस हाइबसि मिकोकता चटपनिना अखोइना सिगी मिकोक थीबगी पोसि लाख 13,9 यावसलकपसे अखोइना कमाइना येंगबे अदु ngarang फोंगदोकि वाफमदा हाइरिबा लाख 13,9 सि 19,9 मुंगना मु अनौबा हापसलकपा हानगी लैजरिबा मसिंगदुदा 60,000 कुंबदी कक्थोक कक्सिन तौगे हाइबो वाफमसु थंबिकी एगा कमाइना येंगबे मसिगी एक्सरसाइज से सही गुतिंगी तौबने समरी डिवीजन अदुना सही गुतिंगी सुम जनवरी तांग अमदा मसागी सही 53 सुबा सिंगे सुम सुम हापसनबा अदगी लेगिदबा नसिंगबा अदगी युम होंगिबगुंबा सु लौथोकबा सगी अपडेट तौरगा थंबने इलेक्टोरल रोल्स सुम कनो तौरगा आइदा ममांग का मानदबा मुख आइना उजरी से हाना लिस्ट दी यावरबा मसा लेगिद्रबा थीबा फंगद्रबा कक्थोक कक्सिन की थबक से ममांग क्या कन तौदबा माले अदा हदक 68,000 गुम कई है ओथोक याम यावरंग्रे याम यावरे हाय इलेक्शन ददी कनानुमदा बहुत छिलगा वोट थादगी दोइनेबा तोम लेरी तोम लाएना तोम दे लेगिद्रबा
नतगा चौबीदो मयूम पानगबा क्या सोब के कनोमदा असोमदा चचगरबा पोतो चौबी लाए बोट थादगी दोने अदुगी खुदोंग साबदुमा कनोना भोट लेपि बसिंगा लौगी दोने लौरगसु लाइबने मदु से सिना होइति लौब ngamdabay फिबम लाइरे लौब ngamalorak अदे यामना गै सेंगना सही टाइम सुब मैम 30,000 गुम्बा लेरे कोई कनोजा हंदगी जनवरी टांग अमदा सही टाइम सुबा यंग यंग लाव नहा ऐसे लिसिंग कुंथा बुनी मणिपुर द लेसे पाबे अदुना नहा लिसिंग कुंथा यंग यंग लाव सही टाइम सुबा हंदगी जनवरी टांग अमदुदा सही टाइम सुबा लिसिंग कुंथा मुक सिमा हापसले अदा अतोपा यवम थोकदबा जे कोगी इंडियन सिटीजन ओइब्रा ओइदब्रा अदगी मणिपुर की कनो ओइब्रा ओइदब्रा हाइबन सिंगवा खरा खक्ति हंगाई ओइ यावबा यावदब्रा से इलेक्शन में आधे पुथोकनरे अकोगी सिदा यवम थोकदबा मयाम याव तौरे हाइबन सिंगवा तो कक्नबगी मतम दि पीहिबनी ऑब्जेक्शन पीली उजिक मतम लैनी अदुना सिगुमसे मतुंगदा थोक्तनबा होजिक मतम लैरिङैसिदा आई तहौबा लखनहौबा याम तंगाई फरायना आई खले एगा हुजिकसी मरुइन इलेक्शन आइस्तेदी वोटर हाइबसी यामना मरुइबनिना आइदी इलेक्टोरल रोल द वोट की ममिंग सन बाइबसी यामना चुमना येंगबा अदो कनानो करिनो लैगिदबना कनानो मयुम पानगिबना कनानो हाइबसी यामना येंगसिनबगी तंगाई फदबा लೈ हाबदुनेगा थंबिरिबसी याम नुगाइसै तेगा एगागी ngasi असिनबा मतम मयाम काइथोकपिरगा अखोई टॉम टीवी की द मॉर्निंग टॉक रीजिंग द वॉइस ता लेंबिरक्तुना ngasi एकतो फोंगबा तोंगान तोंगान पाउसे सिंगी मरुइबा पाउसिंग अमदि अतै अतोपा पाउ खरगी मतंगदा एगागी ओइबा वाखलोन मयाम मा फोंदोकपिरमगदा एगाबो मखै लितना थागतपा फोंदोकसरी ngasi gi oinadi tom tv ki the morning talk raising the voice meng tabiriba kwai punama po amukana khurumjari